kuno kumwene kwatakazoenda kuda kwenda kona mata toguma kweneyo tounganidza chiradisho dzedu kuda kutendeudzana anhu aungana kuno umweni wakazopurumuka zvikazwi inini ndiri dishpost yokuti ndina mata so mubvunzo wangu mukandidaira wapastori na inini mandikwanisa ndoda kutsvaka kuziya kuti hai Mbeya ndikatandeuka zviya muno ndinorya ere Mbeya purike Mbeya fasha ne anoti atiriki akaigumira iri pamupaniko koma yena kare waidzirika waitochera akuziziya unoziya nemhirikiji yadzo zvese akaro akazotendeudzwa kawachibvunzwa kuti izvi zvazviti ndezvekuti apa musasari yena kundotendere mari pasimba zhinji ngekuda kuti dangani ndinamate ndionewo family entau dzinosasikwa muenda padzakasasikwa kuti imi mukoma muchalingo takazati makona mata asati ndede ndizvo hatichali manje anhu anoreka Mbeya dzawo yena moyo makemo moyo uri kurongosa kuti mazhiwa shingadiwa ndicho chitema manje chenecho ndicho chitema ngoti panozogara ngaratsiki imwe pampaniko paya bishaura pe no ari ashenjereketa manobrain nompoti imwe rekera munhu ana mata akora mukana unoparidza tsutsu muno tiri Mbeya tiri Banya tiri kusokoza soka besutu zvinopereremo anhu vachadi kuzwa izvona izvozvo anhu ari kuda masoko ekuponesa neanyarika Mbeya muno basara ndine makaisika marekere yari neada kudya bishau nemare zvadezvo yena dasha namwari wake zvinosiyana zvega zvega sibebe rakati musatonga kuti musazotongwa ngada kudya gutumbu dasha chachidariki gutukumbu yena negutukumbu iri harizi kaira kanyorwa mubhaibheri tiri kusimba sunosekwa kuri kupfuya ndebvu ate dzinobaya anhu mushapa ana mairovi kubayiwa ngendebvu kai tiri kutedzera kwaizo mwana wamuzade wedu ngoti mubhaibheri waizviita